produk baru Sally. Kita punya lip plumper yang korang selalu tanya bila nak launch, apa yang aku prep bibir, this one. This is a lip plumper dan dia ada satu colour saja. Dia rosy pink macam tu, tapi dia hint of pink saja tau. Ni tak ada filter, you can see my lips sekarang. And then kita pakai. Every time sebelum nak start makeup, I akan prep lips dulu. Ni semua skin tone boleh pakai. And dia lip plumper tau. So korang akan rasa pedas-pedas dekat bibir tu. Akan rasa berangin dekat bibir tu sebab dia lip plumper. Tapi dia punya pedas tu tak terlalu kuat. It's bearable lah. Tak ada sampai meleleh air mata. Paling yang dinantikan, our liquid blush. This one is Made Me Blush liquid blusher. Ada 3 coat altogether. Kita punya base dah siap. Sebelum set dengan powder, kita akan pakai dulu kita punya liquid blush. So ini packaging dia dan ini dia punya applicator. Kita ada coat Joyful. So kita ada warna Trust. Yang ini warna peachy coral, warna Confidence, warna merah with a hint of red. Ni Confident, Trust and Joyful. Jangan takut tengok colour ni korang. Pakai code Confidence, 1 dot sahaja. Macam ni, macam ni. Sini tengok nampak tu? 1 dot je korang. Tak payah banyak-banyak. Dia punya liquid blusher memang sangat-sangat pigmented ya kakak. Kita set dengan loose powder Sally macam biasa satu muka. Tak, even kau dah set satu muka dengan powder sekalipun, kau punya blusher tu tak hilang. Sangat love kalau muka korang jenis makan blusher macam muka aku ni. So kita punya makeup pun dah siap. Look at our blusher. Yang ni aku tak pakai powder blusher pun. Memang liquid blusher tadi. So kalau korang nak macam glossy-glossy sikit, ambil je lip plumper Sally ni. Letak sikit je. Kita akan launch 26 hari bulan ni. Jangan lupa masuk live Sally tau. Bye.